Majski umjetnički salon održan je u galeriji Multimedijalnog centra u Novom Pazaru. Ova manifestacija već je postala tradicija i ne da samo reflektuje savremene tendencije u umjetnosti, već istovremeno slavi i podržava kreativnost mladih umjetnika. Uvijek bude neki 30-ak radova gdje se trudimo da predstavimo onako sažeti deo svega onoga što mi na departmanu baštinimo u toku jedne akademske godine. Dakle, pred nama su crteži, slike, grafike, fotografije, plakati, reljefi, vajarska dela. Ovog puta, ove godine imamo čak i unikatno ručno izrađen nakit. Mi smo dužni da kao profesori, kao da kažem mentori tih mladih umjetnika da razvijemo njihovu kreativnost i da im damo podršku jednom ovakvom izložbom kako bi oni ne samo predstavili to što će danas publika imati da vidi, nego da to bude i njihova odskočna daska za neko dalje usavršavanje. Svim ljubiteljima umjetnosti vrata Multimedijalnog centra biće otvorena do 6. juna i nesumnjivo je da će Majski umjetnički salon osvojiti srca mnogih.